Ki khatla tili giseng bhalang kajala ki dawa na ka sarkar jala baka de ban pinstat ban pintre kam no ya ka entry but exit point ha kajala bante la kam ya rung kami jungki bri ki banabar bat khamtam e ki mender badru bakan pinstat no ya ka jing pintre kam ya ka comprehensive mechanism habai kren bi lat patai ku bor President ka KSU sama Daniel Krem ulai thu bakate ki jing dawa jungki ban pintre kam no e ki linti ki baperking ni ki comprehensive mechanism bante la kam ya ka jing rung ka thlep ki mender kaladon mental sisnem pura Henry hadu mata kimpat yu idak ai baka sarkar kan le ka nuru ka kwa pangil ai ni solution ka asisna bat ni ai long ki be sha hanu ni khilma ta Henry da ni pek chate support boy district ba kumju support is jat district awang ikran ni deputy commissioner of district kamdan kanu ka pa ba agency nakalang ka jungki ban le kam but nagalang ka sarkar kham ai lu direction ba kini deputy commissioner ki ban le employ no ing kam khnang ba kung ki pat ba ki bala sha ba ni sing balang ha ki ji ki juni ki nyo i no ekta ki so ka ba ni la tre hitom la kata la shisnem nta khnang ba pat ba ru kunyo i no ekta ki so khnang ba kita ki jerut ki ba ni ku gajak beri kendu na ka pos ki long ki bala la yo jumonton ning ba jungdon jogini entry and exit point presidential bill komungi kren nata nila ada kren nila ada ya mer halal ni ka phang ban na sotu ya ka egi ai jumut jungi bin aso sarkar kabalar hakabaidi barkani ka binami prohibition kumbangi tet mencoba ngidon tang prohibition menta ka hani ka act andre menta ni kwa sarkar ka ban penrung ru ya ka detection hangni khnang ba kan te lakam ya jingle binami hakani ka jela jungi Halor ka jingbu din ya ka jing tmu ka sarkar ban bu yaki khardap rung entry point but khardap mi exit point kumshi benta ban pintre kam ya ka comprehensive mechanism uba Jomar Wen president ka FKGGP ulai thu bagi deputy commissioner jong Riboy district ba Jante Hills kilai thu bagi leyo ya ka jaka ban penyeng ya ki khardap Henry menta kidang sakut ha ka tanat director of land survey namar ba kam shim patla pelat ya ka bailut sang ki jaka ikwa ka sarkar kadai ban leno ubud ya kani Jadi pendak no immediately ya kani nomor kani kalau entry and exit point kirang badan kam ada kata amtam habang action lang ta kani ke priority 1 beri hati po Riboy district but ke beri station po Jante Hills po Malido tinggal kwa bukan pendak no urut ikini yang nak tahu ngin kwa si mo pada kani yang ngajuni ngin yai butin dari kani kamram jo government hiru menta po dan system tam akaba ngila sampai government jadi comprehensive mechanism. Jika ada kali kamera ngijong government bahkan direct ye kini ki ya administration ini bahkan direct ya kata ka land survey bahkan pendek no budi kini. Jadi kemudian kalau ba adu pada kali yang ngijong kisang barang ini hampir budin.